Bia Kamal ke Eastern Jikany Student Union at higher education in Ethiopia gwazana kwanka gwitin kajan gwasame bana lana update and diodian ngumla ro de ke na chupka kasmini de kajan gwasame kajan shanka jandaru diok ka pay ngwaron kindaru jandaru diokome men ban linga jan gwasame gen election chana to keep voting chana to no dan kurun wang chuben gwad beka changdara antama tawel kel metakamene jan diok wi de bangwan mo kamene jan ngwan kachangdar ka Queen Europe Canadian content kwainka habde na bana linka jan gwasame Ramadan kwainka ki position ki common kwainka kom president and president ne rawten te be te kwainka ki te kwale vote ko ngadien kake bi kom bi ja kanone Ramanyam gadet kulwer day Ramaraude kir gadet matoch ne rawti Canadian content ter kom president ki Ramadan biya chairman ki Eastern Jikany Student Union at higher education in Ethiopia. She mangai koname kan gada titi she kare alaka o bikan mandana gwana jan bikan alatka kwiko deka service murung deka nangun gadet kulwer day kajan kir gadet matoch Canadian content bana kwain kajan gwasame mo kon ka vice president ne kon kwanya ka ki vice president kwain ka chankot duop tot kwain ka teslo Simon Gadiat ngoda kan kon bin ka vice president ban lo joko president kenyam ala gadet kulur de kan kir gadet matoch tin kon kwala kwain ka presidents ken chineri chop ka kudang wanu de jogo da bakel shika vote semgi konamo ne ti Canadian County Board kudyok wide jandyok wide kurunwan wide jandyok de bakale Canadian County Board ke jan gwasame mi kono bu kon gwasame ka vice president to kon ke chanko dop tot ke teslo Simon Gadiat gwasame Canadian County Board ke kaneti chopka kurungwan wide jandara wide die Canadian County chong kel ka jan gwasame ngodo kon ko gor kon ne ko kien bana ka ngaje to ka ngane ki ka ne de kien ba vode nyoki ka kom de kien kom de diana bana right ka jan gwasame kom secretary la de ngai kon diale ala secretary men kwain ka kom de ti ne ti shop karote gaten moch bot nyok ken nial gach Canadian content kwainka ke jan gwasame moch bot nyok nial gach gar kene ti kene de konan kwainka re which ndanen ki gwada dana ba buka na bukan go writing kwala go secretary kene daro ti kene kon bu kwain kene de content ti ka vote kene ti kudang wan wi de jandara wi de raw ngoda wo kon ka we ko gor kon do mo bu kon voting banere ale keje ka do mo go chana je men go ka do do kon go ka ja ka jan gwasame wana wewe kanere ko kena bana go ka jan gwasame tin bana nyoka mi go kon ka finance officer tirami chale ret lok I mean ret jo lok ramkel mi chungro ka finance officer nial gadwich tuang ramkel mi chungro da ka finance ba ala finance officer kan daro chunko rodian ke finance officer ke jan gwasame Canadian content vote ka kanete ku dang wan wi jan wan wi baro ngoda gwaza dan ban rezoli ke ban jega dan chaw jega yob kon jikta nyen go kon kula ngaji bodo ne ke vote midit kaneti ke position finance officer me jan gwada nan de kon gitin sheka mi kon linga no gwasame bana nyo wo Canadian ko kienten content bana vote ka kwidian to kon ke ne ko kien ke deputy finance officer ki kwera rode gwasame ne content bu kwan ki ten kwan gatin ka deputy officer kwan gana bang yua gok ke match we ret kan ne daro ti kan ne kon kwan ke deputy finance officer kan chaka bod ne ti ku dang wan wi jan daro wi de bakel ke jan gwasame ngodo kon ka we ko ngotchen ko de la chang dar wokon nyok komdo diana kwainka gajan gwasame information officer kwainka nero kwainka ramkel tin karwa ramkel karwa da jaram nanan kwa compete mishale Jose Cholbol ramkel kan neden kontin kwala kwan lo tel ram ku kan compete ke taram te kan ke
ter ki kwagale kwen en kajen ran information officer mo ani jen karwade chineti chop ka kudang wan wi jendar wi dich kaneten kon tin chi vote en tama kajen gwasame bana we kanete ko kien tin kon de kon ge ko comedian tigatina ki comedian kwa confit ka kamo bana jagwi to kon ke audit officer kan neden kontin ku confitin kanero audit officer ti shop tut loaltetin ti shudier gach yor tegatin kane daro ti shop tut loal kan rama me shal shudier ga yor kaneden kon tin ba kwanki tin kwanka guardian ka do banana chaje je de kana roaje de mitte karam kele ci pas ka ke gor kana ram kel ka kan ne rawtine kajan audit officer shop tulwal kane shudier ga yor kaneden content shi ka kwan kaneden content shi vote kanedi shop ka kudangwan with the well bada kanedi shop kudangwan well bada kaneden content shi vote ke shi kwan ka audit officer au kon ka commandant gender or women affair la command neden kon ke mena kon ke gwar kon ende competin ram kel ka rwade jengu compete ne jaram kel mo chaje ka rwade ram shal ke nyaji magado gach jaram kel dan ku compete ke gender or women affair ke man and dan en gorke bi mana kan ke Eastern Jikany Student Union at higher education in Ethiopia ka kuiko ram kel mo jende jarwajo ne kanedin kon shi vote ke jen gwasame kanedi shop ka kudangwan with jen dok with the one could you and the one can con she vote kene de condin chinyaji magado gashi can vote ngo de shangdan ngo de kwa long ko be na bu ko ka meref kan rodian lere jogde kon tub ka jan gwasme ko ci kon kom dial kon ga guc lere bar li nga jan gwasme lere mane dere gwa karamandan rami te ka voting dan le rode mi jiram kel mi dong ti kere ko dere telegram dere la radio de ki karek de gore jin bidun chalade toga ke jen changa dana to ke election ke changa jandaru dio pa ngwaron kinda indaro diok ke run wan ke tabakel wone ke sunday ajan go dana by election ba je tuga je ke lu mi che chop ke sunday morning ki ke run wan ke tabakel am ba vote mo ba je kap chong mi che chop ke monday ke run wang de lung ajan gwa dan ba vote ba je kap chong ke tabakel ba chu goro to ba ne tin content chi pass ba chu nyona ke cha ku la do jira mo me dong ti ke rek ko tele do mi ku telegram ku je je de ra goran gwa o jin bi dundu telegram do bi ja update ki bi je install nyoko again ko gor ko jin bi mandan en gor ke de la let chet ko deri application deri update ko deri kul voda gwa wa gor je de la let ko tana dong te ramatel telegram de je goro dere telegram de dere je update ka jan gwa me ki dere je install ko ne to wan ne chop ke kin daro video kor ke lu jan bade bang wan aken members content chalat ka jan Eastern Jikany Student Union ada education in Ethiopia ka telegram dien ko akene de content vote radian kene totne wel ngwan ti vote tin ko ne to ka ne ten kon shal ka observer ti vote agwa da dana wa ngwana wa ka gwit ba ngajo ne ti chikene tin rene toton na me jen le dan de kon ga jen gwasame ala Eastern Jikany Nuer Student Union re which ke Ethiopia chicken lerum china me chicken muno kona ki election antama ka go ne en woto mitera mekan muttega mekan ben mekan vote daje gordere vote kami jiram kanede kono ku vote ba kanede kono cha shoot ken ke chiro register ka telegram ka shika group chicken join mekan group mekan join tele dom bi je ka ja en Eastern Jikany Student Union ada education in Ethiopia ka doba da ndere kula vote ke ja ke dere vote dere kula kas ke dere kwenya dana gore kanede kono no ko dere kula kwanko dere ke jan gwasa me ke jan ron kindar nya daro dokome na me jele dan de kon linga jan gwasa me mi jira mo gode te ke question gore jin bi metod bi jagar pin goma ci ko comment ke bi ja nyak boka ne ko kien bi atakamal ke jan gwasa me bye bye